kagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout mampay kani Stanley Balag dita Pudtol Apayaw, Evelyn Kalindas dita Dubai, Lord Jury dita Macau, kan Resti Vilota dita Isabela. Manipod man kani kabsat duro san napud nanagan tintay patangatangi drama itang gastoy tikunana. Dir man ang biyanang, ada anak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tsak kaya't nga asi tagbalin na at trabaho na. Kan oray tagbalin anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko profesional ti pakirelasyonan wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimot na. Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Insan Ches ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sabali mo tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan na ya kasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat na agman manik yor tararamidan la. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manan dagito'y kuko. Ipa-extension ko manan dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam na kita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang dayta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Ado pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mo sakit diti katulungan dito'y insan. Huwag nga rod, sika ko matiisuro ka kaduak. Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mo na ti serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalengkiyo. Ang damot ditante pagbayad nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamala ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot tong trabaho? Kas makita yung mo't, inal daw aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayo. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat maat no kontra ti pagragsakam nga aramidan. Makaambo ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yung iti masida. Day talaang, Un, tabasit matlati sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam so niya. Wan, dakkel nga agpaiso, ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laang, adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal na nung dakkel ti sweldaw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromotak. Tabaron ngumato ti sweldo. Nay, ada ka man dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki akmanong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit di tiginat gatang mo
Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmarket. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok namin kat awan umno at trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika ngay, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill, ti silaw. Masadutak nagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia ti kwartak, nagsuldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel a kumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag isulang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kumay ti pamasahe ka. Apay, Sonia, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na ngamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidagmanan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakat nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama presyo ra. Sonya, amo man no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y matapadaaman nalaw. Nasingpat kit din ni Jerome nagagat pa Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kinit baybay anyo iso ti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? Adapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumo lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay, agyaman akbarak. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayo. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonia, tata. Adagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko ngay nuray ti panagkita ta. Kahit kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Siman mo't gayam tinubyo ni Sonia akasinsin mo, anak ko. Winanang, nabayangan nga amok day ta Isu na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Winang, nagasatakmot latak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kwachismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan iti nobyong. Tagibas itin na kano taman nalun lang.
Ay na, makamumutan ano kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tinlepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyos ka balasang kao. Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kao. Ha? Itamot basit balasang kao. Mano atawanan manipod na kalpas kay ti panagadal mo. Hanggang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabod lag kokoko ter aramida mon balasang kao. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Uy, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan nga kalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang nato Nudikat pa nang isakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamkan ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay niso niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itataakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo't ti ama ti agbalin to nga apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyakit manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na kiding, masaduta. Anya nga ta, no mga alakamot iti education units mo, barang mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay tidwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo't ti kwartana, saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manen ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo ilang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala ko maata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapat nang iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutin. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apo ka. Ay, inyawag mo ka dahin kanisulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawit ka day. Kaano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin replyan. Ngam nakita na mutin ti message ko.
Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di namat sungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, wala tay. Andan to na po ka. Putot, tisiman. Kahit apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubing di na pa'y nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, manong? Awan pa'y matitext wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Nay, anya ti kayat masawain. Pagdua-duam jay siman amanugang kao. Ay, Saan man natila sasawambat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mao? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, lete! Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kas na di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamakin ka kan itisikog mau. Sapay madlawan tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingpot na di atsulaw. Nasingpat hindi saan na pa'y anaala ti kayat na kanya. Ngumidi nagsikuga. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpasngaya. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho iti aya? Awan ata sa anak mat anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmat ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Ala masapul nga agbalin ka na tibker para itisikog mo. Umayak man, Chiska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na ka, anakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Sana, uncle. Bakasyon nga min ita dagiti ubing. Iso aday to'y manan apa nagkukut aramidot. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak mo masangwa kulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kadadya kabsat ko ta pakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax niti balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyatak idirabi ay. Takas la mantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na.
Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugit din. Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa paimot na di asiman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man dita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagad. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturo wakpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang may saang akanin tayo. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan asam ko dita. Kan kababain. Di adala, nga mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Tadi mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot ngamen. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska, nadiskartay. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak agad. Sursurwag mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramida? wanan insan, padasag. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wan manong, inton umay abula nun. Ay, imbag pa jay anak mo tay kasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, ta mga nulukwendan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo, ta oray man naron lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amula na anak natangkan prutas. Ay wun, talaga ngamin ang nagagat jay agbalin ang manugang ko, manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin naging jay nga imbagbagak. Alakot, anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris, iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko tanapintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Tadi tayo mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod na pintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan, tigayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Salamat manen kada kayo amin. God bless, si Titunggal Maysa. Naragsak na oras tayo manen amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Leona sa napudno nagan, tintay patangatang drama itangam sakmay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Cubs at Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasa. Rogyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy to'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga ro, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayom na. Nekat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y lang matjeta o. Ah, kano ni ading mo mga ro, ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y lang ti boyfriend ko. Kat adan tulad ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan da to'y matres ko. Eh, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan natang. Adda pa ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita ah. Taditay maibus amin dagita. Sigurado ang malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay na, gyamanak nito'y natangay padawat mo ati na balasang kau. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at akanayon kaya makalibre iti natang. Ang padawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida ah. Nang rona no kastoy akapuros. Nag-asat ka kadagiti agararam kang kabalasang kau. Hanggang apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ah? Ay, kwa anti. Hanggang ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa mauray may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mga amin ti ugali na diya kabsamaw. Iso nga awang mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon ah. Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyon na ka. Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat ha? Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo na. Tingin tayo tunitib nga manok. Ay, saan ba't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na ha. Alaan niyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No, apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat.
Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mau. Nga nga oras no sa mga patnitina, Leona. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adyan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga ruday, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Orayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasya. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumrak ka, Agyama na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. Ket kanayon animanang mualyo na ti madandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Uwen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda na ta bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Aw, tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanon Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ka ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sa dot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampod no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanya. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angotam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na ya nga ada ka nung arud papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag kapay nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agarom kanyak. Kat kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga ta dida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. Nukas jay nga awan ka dito'y balay. Nanang, no siya kamaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ka parakan ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpot lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagak laang ba't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. Ay nananang, no siya awan magusto ka nakwada. Ni Andy, madlaw amang martak. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakan kwa na. Oho, haan nga mapagtalkanday dyan nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali. Kan may sa ubing kapay matina. Hangkang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyin na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak tina.
Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko, da kayo umot gayam tatamando, nagkapuan niyo. Ay, napanak man gimatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasek kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang ko na ni Manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang nga iti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sana mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga iso ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag kwa dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Ah? Nakadamagan niyo, auntie? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ah? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo ta bumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasdi nga ibagbaga na. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya ma. Ha? Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di nga iti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, ha? Anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Adam treknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang angam dayjay. Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbagta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la simbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa'y mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaway ti Ingles. Eh, amo yung jak amo data. Kat, oray karabaw English ditan Day nga ro ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang damo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family.
May Nanang Lourdes or my mother. And may Manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasangwaan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti ka nakaituli ko ti balay. Anya? Apay, anya ay ati kukuom dito yanak ko. Itaypay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Anak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isong-sungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsaw. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsaw iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nang. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw datutian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka ba't kaya man manang? Ala, ang tugaw kan atag sa sango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisang sango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayo nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kas ano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat, anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Ay wan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang ko kaya't nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo, Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom kan ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisahon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam nga min idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti English. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaanin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko ha. Ay, pasensya ka matan akan niya, Tina. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan kaidi.
Idi na amok dagiti imbagbagam kadagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day tasakit tinakam. Inwaksik matladagos. Thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito ibalay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call ka ni Tina. Sapsapulan nakatagtay nga marimuar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro ka nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputo din ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello Tina. Anya ngay. Ada nasa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat namin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmatla kano kanyak a Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay idtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano data ngay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Ora awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga ron. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang akatugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matliw na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patanti retrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talagang agawid ditoy. Uwan, katsak lang tigagaran na. Iso nga umaitoy. Ay, ni Tina te umawag. Ay, hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang, natayon ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayem mo, Leona. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tonggal Maysa. Hello everyone, kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite mga kakamakas manang biyanang. Kentakin kukwa kan original uploader iti biag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw ang mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa, ken Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laing bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ti pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmet, isungawan maramidak. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit abalay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan.
Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot a balay ter aramirin na itay veterano a karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala a nakapasanggir dita. Palayo na ita. O tatang, nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga bentay palamay. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mat, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispitaw. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawambot. Katwan mat, daanin ata na bayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan anaimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamat. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta. Saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulawd. Bagbagaam jay amam Lina. Tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? Adapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan ananang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pay laide. Talaga kas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isuble. Tagikwaan nan, tibuludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung nga sawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik dayjay. Awan to pa in sub-subli yo. Dahil amin timadi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yo kat bulbulodan nyo mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung auto-utoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanya. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudin nga imaw. Awan pa'y respetam. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na dyan manugang maw. Sinaan la ko mga aminin nilang daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kanadamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngaminan na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na dya babae. Agpaili Lina anak kao. Agpawit ka? Aywan man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tama panakaon.
Idagas kaun to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? O sige, agyaman kami, tatang. Nay, ay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludag abaraok. Isublik tumat lang. Itad kun ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan a manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di pagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di entered na akwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay ang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinan dakpay na kusit. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Why, ta na minsan la ka nung inosar ni Prido ang manugang ta. Dinawat ka katintid na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Isang aribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol tarupam. O mapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ili abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit da dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, hawa na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspos yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitain iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray, tadyak pa'y matusaran. Pausta ba kay?
Umay kalumugan na, tama pantan, makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Eh, nagla ka. Sanaya ka ang agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Prida. Tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle-ak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Karyaw! Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayabot ka niya. Nakaw. Wala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Nakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam din ay pandag ka niya ka motor darasam. Mabit ang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Saklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak Wen, danag mo na aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo. Pangaasi. Intay makiriyon yon ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo at awa mo logan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tag manehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo logan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunam metlan no asino dan anag nga ngato at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y katsasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sana balay ta ininayadag kag manehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Abay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No diyo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulo dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, Tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San kwa lugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asiraw sa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda. Iso nga awan da dito'y balay. Talo alaw da iti napananda. Kaya't nangatangay pabulaw. Ay, jak ibagbaga aparay.
Basta abangam latan iti oras ang haribulaag. Ha? Agpaisaw, paray? Wen, pare. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa yung na talugan. Nagporma. Ayun Oray san ka gwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilugan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang si malim na. Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada. Dua pa iti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na to'y binulod ko alugan. Anya? Ay, kanay, pagpabasulan dakmet tayo na karnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ibagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo na para iskaw. Kantay gayim ti anak ng aking lugan itimpapulod na. Nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok dita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kindi Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Rasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyog mo. Nang jakmet nga ron amot ayanan. Oray ti anak ko. Di na amot ayanan. Tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayem ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't natangami na binulod. Tulungan dak anak ko. Anyangit aramitak. Mabalod ak mutay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mga tayo takasapulan tayo kat nga ron. Yak kaya ti mabalod anak ko. Isa tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti punno akarnapa. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman ak. Kunak no mabalod akaw ni tagnanayaw. Pag nakmam dayta napasamakan ka, Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilaw-lawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y laplanom nga agbulod iti kumkumpurmay, Ha? Di ka pa'y nadidigra. Hala ba kahit saanay? Diya ako nagbulaw iti uray anya. Promise. Rumbang lang. Tano di kagnakam, makaambukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha?
Ewan bakit. Promise. Kunak no sinsina nakariting kari nila kay kung tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga ni ti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakasan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakal mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa.